number 13. Ephesians chapter number 6. Sifunze verse number. Malekule mhlangano ngala. Uthola umhlangano ngala. Umhlangano ngala. No methule akushintshi lutho. Ongithandile esiphambanweni wachithi gazi wachithi gazi esiphambanweni ngako ngithi ngako ngithi wena ungcwele njalo chithi gazi wachithi esiphambanweni esiphambanweni ngako ngithi ngako ngithi wele Jesu ungcwele njalo no methule no engathula akushintshi lutho akushintshi lutho qiba konke ngithandile esiphambanweni esiphambanweni ayila ngangase ngithethe ngithi nithuleleni la ngoba phela siyahlabela wayinithule alenje lamuhla angithi bazalwane ngithi nje nithuleleni la kwana bathi ngani bamangala lapha sitowendani lapha ngepha kusiko kwami ukuthetha bazalwane ngicela sifunze Ephesians 6 verse number 13 sitochubeka kwalo ngasifundzela Kubasefesu chapter 6 verse 13 sihloko sakhona sithi tikhali letiphelele taNkulunkulu. Ngakho ke hlomani tikhali tonke taNkulunkulu khona nitewuba nemandla ekulwa ngelilanga lelibi. Nithi noma senicedzile kulwa nigcine ninqobile. khona ntoba nemandla ekulwa ngelanga lenjani bazalwane lelibi nithi noma seniqedzile ngigcine nento enjani bazalwane Ninqobile. kwalo ngasifundzela ngesilumbi Ephesians 6 verse 13 asifundzeni bandla Therefore, take up the whole armor of God, that you may able to withstand in the evil day, that and will be having able to withstand in the evil day, day and having done all to stand. and having done all to stand. uNkulunkulu abusise kufundwa kwelivi lakhe. Nitseni kwende konke ngigcinene lenjani bazalwane nimile. Sa introduce last week lenza ba. Ngicela ngabiyele emva kakhulu. Sibuka ukuthi siphile eveni lelibi. Line ma challenges, difficulties, battles. Desidibana nawe ekuphileni kwethu. Lenteka ngekuphathima kweliso. Fika shaya impilo yethu. Lama yashiye sinetifo. Develop ebo BP. Stress, anxiety, depression, loneliness, grief. Na yonke lento. Sathi lokusita umuntu asurvive leto tikhathi leto kuba strong
in the Lord. Ikakhulu kubantwana baNkulunkulu. Because ungakasicini ekukholweni. Ngoba abanye ukhanze sebayekela ukukholwa ba commit abo suicide. Abanye bathi fake kuma drugs. Basibatama ku bamba lesimo maintain lesimo lababhekene naso. But itsine baNkulunkulu ligiya lefuna siqale silifakile kuzokusina kufika leti khathi leti sikhone ukusurvive lokunye kwakho is to be strong in the Lord. Nakabhala lo mbhali lasafunza khona bese uthi nasemandleni akhe lamakhulu. Ngoba lo hlabele uthi inkosi inemandla. Yalibonga igama lenkosi. Mawuqinile ekukholweni ebele nekukholwa kwethu kuye kutestwe ngesikhathi sishaya ngiletimo. Letinengi kungaba kulahlekelwa ngumsebenzi, kungaba i-divorce, kungaba kugula, loss of a loved one, phephukelwe yindlu, imoto yakho ishayise. Nalokhu okuningi shwe abantu abakho bakushiye wedwana. Ukubangela leti inkinga lethu kugula. Kule wena o isihlobo sakho lesithutane akukushiyi ukahle. Kukushiya kukushayile. Mhlawumbe ngayilanga sitake sikubuke ngeliso la kubo psychology and stuff. But nje impilo letimo lethu atishiyi kahle. But ke nasikubuka ngaleliso lokukholwa lokwenda usurvive is to be strong in the Lord. Now strong enkosini nekukholwa kwakho kuba strong. Yoba sikhona la uNkulunkulu lonjani bazalwane lo strong. Paul uthi usiholela edwendweni lekunqoba. Malibonga igama lenkosi. As much as lama declarations lesiyesiwende amnanzi nami ngiyavumelana nawo. But kukhona la sisikhanze sezama kusolva iproblem ngengakhuluma iqinisa. Egameni lokuthi ngifuna kubonakala high spiritual. Ngasi weak ngoba nangabe nje lokungila endlini ngishiye kude kudla bese bathi kunjani ekhaya bese ngithi mine all is well. Kanzi ngiyathi sendlini kude yini bazalwane kudla. Kanzi ukuthi Ntomina kathi kunjani ekhaya ngathi mine kuphela umshiwo. Ngeke ngawunika imali ngawuthenga umshiwo. But ngoba ngithe all is well ngibiyele kulesimo leso ngokugicika bese ngiblame uNkulunkulu nebazalwane ukuthi asinakekelani kanzi lesimo lesingiphethe sikwenta ungathi kuba strong lokusifihla. Mrs. K, am I making sense? Okay. Akusikuba weak kuthi na une challenge ukhulume. Akusike ungakholwa. Kuthi nakunesimo lesibhedza usikhulume njengoba sinjalo. Lo myemake lesimthandza kweBhayibhelini yathi indvodzana yakhe ifile wahlangana nemprofeti kaNkulunkulu. Wathi kunjani? Wathi all is well, but indvodzana benjani ekhaya? Wazi watibonile lo mnceke kaNkulunkulu. So umfana into ekhuluma ngesiqiniso ufile lo mntwana. Kukhuluma kukholwa lokho. But iBhayibheli lithi faith is the assurance of things hoped for. Angisho njalo iBhayibheli bazalwane. Alisho ukuthi faith kukhuluma simo lesinje esifu sinje. Sibe singasinjalo. But if faith is the child or the boy is dead but utawuvuka, and that is faith. Lapha ekufeni kwakhe. Ngiko Jesu abuta Martha o Maria athi nimbeke kuphi Lazarus athi Martha usethuneni wena njani manje uzona malanga lamana angcwatshiwe but ngiyathi noma ngabe yini lo ngayiqela kuNkulunkulu and that was faith. Kanti kuba Martha o Maria munye wabo waphendula wathi Lazarus uyaphila. Abethu abukhuluma iqiniso.
But kusounda as if lokho ude kukholwa kanti it's the truth. Ake sibiyeleni ke Fanteni. Ungavutshwa ungakavutshwa. Nikhona abazalwane? Angisibakhumbula besila beFanteni. Ungathi healed emotionally while you are still hurting. Seek help. But kukholwa kwethu uthi no, it is well while I'm hurting. Ufuna ngidanse as if all is well, but nangiphuma lamnyango sengibhekene nalesimo sengigenge ngedvana embhedeni zambama noma ngigenge kusofa sengingedva setibuya letintfo kuthi sathi insambo uthi khunge kanti semini bokuthi it is well. Thina maKristu lokusilimata emotionally. Kuthatha into lefuna sithi sebende emotionally. Sengisebenzisa kanjalo ligama kodwa kuyayenza sense. But sithi sebende spiritually. Kalethi into kufuna tishade. You know, if you have lost your loved one, seek help. Uthi kungilimete. But asibangefika bobongekile babuta ukuthi uliyetwe yini lokufa kwalo. Ngilothu ufile or else lokho kulimata kakhulu kuloko ukuthi usele wedwa. Kuto addresswa lokho kulimatako. Ngoba wakushiya kulenga kuyoba silonza lesibhandishiwe singakelapheki. Sichubeke sibone. Sebaphela kushona lapha abantu bosina ushumayela babeka imali. Ngoba le nto ngikhuluma kwi strongly. Bafola ngowe mshengu. Ukusiye chinga nemphoqa. Sina ngamakholwa ngesikhathi lo alimele. Asi-address lokulimala kwakhe silanza icase lefana nayo sithi akasebende yona hayi le yakhe. Bese sithi ungahlupheki mzalwane nagama wenga khona le lingisa gama kanti akasuye gama lo. Uyathi kwekuthi asengibekise ngabomake. Kunamake lokwashaya invoice yakhe ngemphama abuphethe khwama hamba ekhaya kubo. Ngemphama yinye. Kube namake longashaya invoice yakhe ngesagila athi ngangiyinzawo ngifela la ngibani lo week. Angisiloyo mphama. So ungazona uhanjiswe yini manje? Kanzi kuye imphama siwoko. Lo wesagila uthi usakaqala ukushaya. Mina ngifuna uzungikhombe ngesibhamu. Uma ngathi uhlelela ngahambi lo invoice emshaya onke lamalanga. Yena wathi sina ushaya mbamba ushaya ngesibhamu. Lona usadlala lo. But lo emphama uba akazange sashaya ngemphama kuphelile ngaye emhlabeni. So we treat case ngalenye. Yonke case nima merit ayo. Nasekukholweni esimathi kubuke kungathi unsemoyeni ngesikhathi ulingisa lo bekamemete ebusuku ku night prayer but iqinisa kudla wena lokho. Yena kungenteka it is well with him or her. Enikubita umzalo lo strong kuvuma ukuthi nokuyabhetha. Kwenta njani manje? But umzalo lo weak usibatha ngihleka. Hayi all is well. Kuphathe sivethu lesibhedlela. Hallelujah. Kuthi ke Paul gcinane enkosini nasemandleni nayo langakanani bazalwane lamakhulu. Khona intoba nemandla ekuma ngelanga lenjani bazalwane lelibi. Ekuphileni as much as likhona ilanga uNkulunkulu lathi nginamuhla la kuba ne breakthrough empilweni yakho.
kuyenteka kube khona ilanga lelibi. That info bathi bhedza mbamba. Tibhedze mbamba. Ungathi ukuthi uthathe yini uhlanganise nani. Lokho kwendele emayedeni kuphela, kwendeka kumuntu ophilako. Lokholwako nalongakholwa. Kuba kwendeki labakholwako, ngaba singcwabe emakhaya emakholwa, ngaba sibangcwabe bazalwane. Nemzalwane nje kuyenteka ahlaselwe ilanga lenjani bathandekayo. Leli ngikophola bhala athi asicine nenkosini isihlombe esikhalita kaNkulunkulu. Sitoba ke nemandla ekuma ngelanga lelibi. Haleluya. Ulale kumnanzi, uvuke kunesinye story. Belibi ilanga. Enilanga leliba kusinje 24 hours. Ngilelanga kuqala lobubi. Lomunye umthatha 10 years, lomunye umthatha 5 years, lomunye umthatha 2 years, lomunye umthatha liviki, lomunye umthatha 3 days. Kuya ngokuthi ubhekene nani. Enikuze ukhone kuma lapho ukuthi ngobe njani manje, ube strong njengemzalwane. Ngoba uyathandaza uzile, wende konke lokuqabanga ukuthi kutawenda lesimo sibe ngcono kusasa. Sivuke sengikuba worse. But asingahambi nawe. Usale ustrong. Hallelujah. Emalanga impilo yemuntu nemzalwane under attack. Then siba attacked. Ethi inhlangothi intonga ethe kuphila. Emotionally, physically, na spiritually. Angithi umuntu uthi kuleti insathu. The body, soul and the spirit. Hallelujah. Impilo yahlaselwa kutonke leti gaba lethu. But ijongo yaNkulunkulu masihlaselwa ukuthi singehluleki sime sigcine sinqobile. Ngoba iBhayibheli ithi ijongo yaNkulunkulu asikuthi asibulala. Nasekumatima bese uyayiveta indlela ukuthi siphumelele. But ukuze uyithole le ndlela ugcina uphumelele, uthi singakuba strong ekukholweni kwakho. Ngoba phula sihlome tonke etikhalita kaNkulunkulu. Sitoba nemandla ekuma. Uzuyakubala ke ikhali letinyela ngendawo usilelinye nje liqinisa. Ikhalo tethu utibosho ngani bazalwane? Umzalwane ostrong ukhuluma liqinisa, akakhulume manga. Haleluya. Khuluma yini bazalwane? Ngokusambe kuyabhetsa. Lawa kuyabhetsa futhi awena njani manje? Akubhetsa, qinisa leli. Sine fanele abantu beliqinisa nje usithi siyawulathi liqinisa, kwathi liqinisa kuyawusikhulula. Lokwathi liqinisa. Umzalwane ufuna abe neliqinisa leli nakubita athi no. Nakubita athi no, yes, noma ngabe under iphi pressure. But siyathanda ukuthi bese sishaya sidididi, but yes or no, yeah. Wasevakala uthini ngoba awufuni ukujabhisa umngani wakho. Noma ke lo lokhuluma naye. Kanti qinisa lisi nabe nje ngibani bazalwane la? No. Qinisa le, elitakukhulula. Uyathi umngami umna kakhuluma emanga liqinisa suke sajima ngale liyeda. Elitawuvela. Tawuvela. Basikela bakhuluma ngisi time will. Kuthi wathi no, kanti bekufanele uthi yes. Asifuni bo Mr. Ibula. Are you married both? Eyisebenzi lokhulu le. Bese uthi sifake isivubelo sesifuba lesikulunga, righteousness, right standing before God. Umzalwane kufuna be right standing before God. Umzalwane. Ba strong lokho. Hallelujah. And kuba right standing before God uthi Paul sivikelo sesifuba ngoba lenzaba yekuma kahle phambi kwaNkulunkulu neliqinisa inzaba yenhlitiyo nanembezi. Iqala la. Nasengjalo utaba ready to preach. Tinyawo tethu gqokuse kulungela kushumela yini bazalwane livangeli. Ngeke ulishumayele livangeli langokhuluma iqiniso. Ungakemi kahle napha mngqonkulunkulu. Daza shumayela bakuphikise. Besake saluya umngqobo kana kithi. Wathi uyashumayela unyuka phedvesta ngaphandle kwelithende sathi unemanga. Unemanga. Wabathi uJesu kwathi unemanga ke loyo. Ngikhona bazalwane. Bese kuba sivukelo sesiyini manje lesikukholwa
Sitaba nemandla eqiba ngaso imcibisho labantu manje ya Satan. Lokukholwa kusebenza ngesikhathi athi Satan ngeke kulunge lokhu bese kuthi kukholwa kutawulunga. Tawona njani lokhu manje? Kutawulunga. Faith. Bese bayembani nje isindiso sigcine ukukholwa kwethu. Siphethe inkemba yamoya athekha ngayo Satan nasathi ufuna kusehlukene sasimtshethi livi la uNkulunkulu lithi. Hallelujah. Lokho kuba umzalo onjani bazalwane? Lo strong. Ake sibuke ke lo myele singabuka kuye eBhayibhelini. Lubeni kukhwala ukuqinile. Abeqinile enkosini nasemandleni ayo langakanani bazalwane lamakhulu. Lesimetayele nje Job. Siyamkhumbula Job bazalwane. Usohlelwa into letiningi. Damshaya emotionally. Damshaya physically. Damshaya spiritually. But lalela to sin chapter number 1 verse 22. In all this, Job did not sin by blaming God. Job akazange one ngekuthi asole abantu bazalwane. Uyathi sesikhathi nginakele ngizoba ngiyifunza ukuthi kuyenteka sisole uNkulunkulu kanti sisiyaganga. Umsolo umthini uNkulunkulu. Utakubuka le chapter number 23 ukuthi uNkulunkulu akalendi liphutha. Isikhathi esivuka ngathi kuzoshika uNkulunkulu akasenjani bazalwane? Akasishiyi. Physically. Job impilo yakhe ya-attackeka. Okay, lesiqala nga-emotionally. Emotionally. Phefumulweni wakhe. Impilo yakhe enanjani bazalwane? Yaba under attack. LiBhayibheli lithi wasuhledi nje. Impilo imnanzi Job kuyindvodza lenako konke lebakakudzinga ngaleso sikhathi. Anetisebenti anemabhizinisi anemndeni wakhe. Kwafika tithunywa tilandzelana one by one. Tingaphi takho, amakamela akho, bantwa bakho, tindlu takho, emasimu akho, konke namuhla kuphelile. Ucabanga ngathi kwamshiya kanjani emotionally? Ucabanga kwamshiya kanjani? Wasala nje netisebenti takhe letimbalwa lebetiletha umbiko kuphela. Nathi ngathi wabesatibhadele. Diletha umbiko si lobe kukufakela income kwenda njani manje? Phelile. Konke. Bantu bakho na ubene njani manje? Phelile. Sala nemkakhe Job netisebenti kuphela. Emotionally kwamshaya Job. Ngoba impilo ihlishaya emotionally. Akuselula bathandekayo kushiywa ngumuntu omthandzako. Kushiywa isihlobo sakho. Kulahlekelwa isource of income. Akuselula. Singadansa nje emngcwabeni. Akabongwa uNkulunkulu ngalemvuselelo. Siyamathi lo mzalwane njengoba sekahambile usekhaya uhleti kahle but the family is hurting. Ngiyakhumbula kushona sisi wami, hayi ngisungibela abanye bebanani. Kuthi washona ngisuka kuye. Makwandumisa. Bonke laba balile bengabeva sibathini. Because I wanted somebody that afika ngitshele kimi ukuthi bayakuyenga, uyaphila. Ngibe ngathi ukuthi ufile. Isicela bebashona ngekho ngababonanga mhlawumbe konke kwabalula. Bonke labashumayela kube sinaye Sunday, uvele ufike bakakhonda uNkulunkulu, nathi bese themba ukuthi utawuphila kimi kokungayendi sense. Angidzinga nje umuntu awusukuma emlizelweni athi no bazalwane sihlangene nje lapha besibayenga uyaphila. Because I was hurting emotionally. Unfortunately, lokho lokho ngeke kwabe yamva sengicabanga kusakungihwetha nanyalo. Mina nanyalo lokungikholwa ngiva buhlungu ngicabanga bakithi labashila bashiya. Nase ngicabanga babo wami ngibone amakhehla lamanye ngithi ngabe lela isikhehla lahambelani lona. Nase ngibona bona basi nangisisi wami ngithi buto ngamalanzi mina ngiteleni sisi. uNkulunkulu abathathelana. Kodwa ekugcineni bese ngithi iBhayibheli lithi simisele abantu bonke kufa kube kanye. Emva kwalokho bekwehlulelwa. Akusilula to lose your loved one. Bese pretender when ungathi all is well. Utawuvala sebahambe bonke la ekhaya sebathutha amathende sebathutha amabhodo sebalandzeli lokusele bakhohliwe so usele la ekhaya ukuthi so usele wedwana. Kube ngikhani uvatha kudlalwa la. Uzusurvive udzinga kuba strong in the Lord. Akusilula kulahlekelwa ngumsebenzi.
ushayashaya kuba savings lokula ushayashaya labo airtime labakuphosela bona abangani bakho but ezemalanga aqhubeka abanyamalala bavuka ekuseni badidizela baye emsebenzini usala wena ungathi awufacea kuphi ibuya ibe real lento limale emotionally khona waxoxiswa la kumuntu futhi la ungahlangana ke somfana sagila ungambuka kahle wena mama nje umbuke kahle okay sesibuyeni bobabe umuntu ongathatha umfati wakho ubukholwa wena na uhlangana naye ngena njani ungajabula uthi all is well ngoba wamthanzi mina ngalwa naye ngisho sekunalomunye solo ngilwana lo wangemuka lo babathe masona lomunye ngisingeke ngiwait for tsami qinisa funa silikhulume bazolo singeke ngani Nisafuna ukuvusa amancebe abantu baje qinisa funa silene njani bazalwane nasilikhuluma Nakunabantu abaqinisa bafakaze ukuthi beva kanjani ngeshiwa hloko takho bakakhala nyembeti amhlungu bangasile minyaka lengako nasoluva abhlungu because azange lapheka wa pretender as if all is well kanti ngawathola lusido welapheka Nemuntu osingakahledi bavuka baye emsebenzini lo wa pretender ukukahle kulahlela umsebenzi umhlaba kwaJehova mina nginaNkulunkulu nako konke wabona kuphela umnyaka angawutholi lomunye La ungahlala naye umbutho ethi uva kunjani ngakutshela ukuthi ngila nje kunale indvodza akabantu eyaqhamuka kuphi yakonisa emsebenzini walimala emotional impilo ishaya emotional number 2 impilo iyashaya physical asibiyele kuJobe futhi emva kobe sekalimele emotional Jobe lesimo saya ngekuba worse iBhayibheli lithi wathi uyavuka wakhanza mila emathumba emtimbeni asalile labantu abakha ngathi nobe sabangqwabile noma kwendekani but kwalandzela ukuthi umtimba wakho uvele yini manje baqhamuka ke bathi hayi stress sekuthi ushiywe ihlobo takho ulahlekelwe ibusiness kanti umuntu wa-attack physically lemalanga ngihlasele igawuthi ngonkokola nje but seyaphela lethi qala kancane uvuke nje unelithuthumba la there's a friend of mine washona ngala kukhanye ngala wasutela bulembu lobuncane bamsutela lathangeni la kwaluma opho kunwaya kancane wathi ayini lokho wapho ukukhama wakayena sesibhedlela so bulembu lujwe incane wethuthumba lo waliphutshuda walikhama kwadevelopha kwaba silonza samngqwaba physically uthi avuka eseni uthi umtimba walo mangalithi lo mtimba ngathi esinza namuhla develop esifo usefika government bakutshela ukuthi lesi sifuna eJozi bathi singakwendela quotation uthi angwendeleni angithi uvathi ufuna kuphila ithi nayibuya basi 250,000 utamthatha cha ngicela kaphala labathi sewe maphala uyakweleta uhulumende ngingashayile baka uhulumende uyakweleta uhulumende le u-attacked physically nakuphephuka indlu na ushayiswe ke imoto wagamuka umbala physically uba laphathamiseka uyobuka lokwathi besikole ukuhamba lamgwaqweni ngathi kulibele lokho akhweshi nje tangibhadala MVA ngibhadala yini MVA igudu welinyawo lutawubuya ubese nimethi kulibele lethi uba uyahutha nani tangibhadala kutaba ukhamse wedwa lapha esibhedlela sengisebenzisa igama lelibi so ulimele ungafuni ukukosha nje emgwaqweni ushayisa imoto kuyende ushayiswe imoto bantu abam uqhwala impilo yakho yonke uluze nalesikolo ngalo ungakweshe emgwaqweni limali umsipha la nyaweni ungakhona ukuhamba bathi angeke subuyisele lo luze esikolwa uluze umshado uluze umsebenzi MVA akumuthe esibhedlela nje bakwelaphe kuphelele pain kuphela but ube inkhubela impilo yakho yonke khwesha emgwaqweni nakuqhamuka imoto
Emve ifuna ngibhadale sengummarketile. Physically. Lonye bangiqoqela itolo sibiye emananga bathi so waqhwala emsebentini wajubeka letandla leti. Asebenta. So waba ingini. Danga interview but that's noma ngaphendula wathi kangakanani but awubuka letandla sitobomba ngani. Impilo kuyendeka kube attack physically. Phela imali utelapha ungaphili kunesifo lesingapheli. Uthandaze uzile udle onke ama herbs la ngaba khona ama supplements usale unje. Kuze usurvive kudinga ube strong in the Lord. Uthi inkosi nomtimbo wami sowuwa unje but ngekhathi lami lento walibe lishe emalanga nemalanga. Impilo ungasayibukela uyibuke ngesheya. Balokale wona ngasinjalo ungayikela nje ukukholwa uthi kungisita kani namnje. Number 3, siba attack spiritually. Sibiyele kuJobe futhi. Athi kanti sowulahlekelwe ngokonke. Sowumile nemathumba, kumkhipha endlini uhlale etaleni, kude umkakhe ethembe Jobe ukuthi utoqhubeka game kunqinisa, efike athi thuka uNkulunkulu ufe. Hlukana nento ekholwa ekusebenteni. Njalo uNkulunkulu wakho akwena njani manje? Akakusebenteli spiritually. But indvodza le strong, ithi ukhulumisa ngomfatho osula, ngeke semukele lokuhle kuphela enkosini. Nakaketha lokho athi phakamisa inhloko niyelanga, abone ekukhanga amadvodza lamani ekhalweni. Yona amadvodza lapha yaphila lawa. Awubone ehla qonza kwakhe, athembe Jobe ukuthi bathi ongivusela laba sidaba nenkonzo lemnanzi, sikhonde uNkulunkulu sithandazele emathumba, khuluma ngebuhlungu lobungehleli, befike bahlala etaleni bangasonzeni nakuye. Athi wokuqala nakakhuluma athi Jobe, vuma tono takho wena. Spiritual attack. Lobe kathalaza ebusuku athi uNkulunkulu ngelaphe bathi nje utende wena awusakholi uhlubukile phendvuka. Spiritual attack. Binzelo kulokunye kulandzele lokunye. Kubinzelo kulokunye kulandzele lokunye futhi. Thule uthi qhaka kubinzelo lokunye kuthiwa kwabinza isikhathi lokunye. Wasemva kwemalanga kwathi Jobe solunenkani. Uyathi uthi wehlele Timothy likhuni bakutshela sithi kwehlele kunokuthi awusakholwa. Ube wathi kahle uthi uyazila, uyathandaza, ukhipha kweshumi, uyanikela, awulove esontweni, ukwenda konke but bakutshela ukuthi uhlubukile. Qina ndoda. You attack spiritually. Kuthi ngobe strong in the Lord. Asambe chapter 23 uthi omvathi sini impendulo yaJobe. Umuntu oqinile ekukholweni nakaba attacked spiritually. Uthi Jobe, but he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold. That's verse number 10. You understand that Jobe ukuthi ngishaywa kwezikamoya la. But uNkulunkulu uyangitesta ekugcineni ngiyokuma njengeligolide. Umuntu strong spiritually. Lo strong in the Lord. Verse number 11 uthi my feet have has closely followed his steps. We are move. Ngangikabanga ukuthi ngwile mabobhili dathu ngangikabanga angawi. I have kept to his ways without turning aside. Wow. Umuntu strong ekholweni. Nabathi uwile uthi ndlala ngesikhathi ayikho lento leyo. Engiyamthanza verse number 12. Uthi angesuki emiyalweni yetinzebe takhe. Emavi emlomo wakhe ngiwente abaligugu kwendlula kudla kwami kwemalanga onke. Ningacabangi sengihlubukile. Solo ngisendleleni kaNkulunkulu noma nje. Ngoba ku aba attack spiritual, physical na emotional akusho ukuthi awusakholwa. But itokuhlola sigcinene uphume kuyini manje. Uyigolide. Lokuhlabela semoyeni isiqimetile lokhu nase real vele kufuna kuba real phela nathi sikhombise. Nase sithi kuyobonga nemaqhawe aphiwe nemiqhele abuse njalo kude liqhawe lingazange seliyempini. Kuqhawe kusilo kempini kuphela ngilokubuya inqobile lempini. Ngabuke ebuqhawe. Ngaphandle kwala ngala seTaiwan la amaqhawe abekapheka. Uqhawe. Abethi umfundisi wami liqhawe linamaskazi ebusweni. Qhawe. Lishayiwe. Labhekana netimo letibuhlungu letimatima. But lahlabela lathi phambili siya phambili.
ngeke ube iqhawe neliduma ngemuva ngeke. And the more namasikazi anza is the more ubuqhawe bakho buphakama. Elinye ngakumnanzi ukuthi yona mina nginama-challenges ngiphila kumnanzi so but lesiye sikhathi ama-challenges ngama-steppies ebuqhawe bakho. Ngophola athi uze kusekugcineni nigcinene njani manje? Ningcobile. Nalibonga ligama lenkosi. Be strong in the Lord. Ngicela kungikhuthaza bazalwane. Asicinene enkosini. Sicinene enkosini. Kuto tonke tinhlangothi. Singayi ngani? Sikhuluma iqiniso. Ngeke ngasho ngena ngangimela. Ngathi ungathi yeke nalokuthi wena ungathi sowuphendvula lakwaphendvuki. Yatibambelela. Singasiyenga nje waphela vele ukukholwa kwemuntu ngeke ukuphikisa athi sengisinzisiwe ngeke kube suthi nemanga. Ngoba nguyele wa decide angithi. But lempilo ayikhombise. Ikhombise. Kuma iqiniso. Ube ku right standing naNkulunkulu. Ngisho nembezana inhlitiyo yakho bakufakazele ukuthi ugrand naNkulunkulu. Ikhona abazalwane. Imele linsinziso. Ugcine ukukholwa. Ushumayele ivangeli. Usebenzise live lakho njengetikhali. Uthi Paul noma siphile events letikhali tethu afanana netelive. Ikhali tethu live lakho uNkulunkulu tinemandla, live lakho linemandla. Ekubuilda tonke leti betumelene nathi. But lesinye isikhathi uthatha isikhathi uyibona ibreakthrough empilweni yakho. Mina ngobe sengiyasangana kanye la ngoba ngikholwa yini mayidlamini manje ngisithi. Ngeke sengahlubuka. Mina bese ngiyasakala ngesikhathi onke amala ngupho declare info yinye. Nakule all night prayer bo declare info yinye. Nakule yale nyanga leso awubona nathi umenza wonye. Kanti uphuma uzubazuba lapho uthona manje uNkulunkulu sokwendeni but ekhaya solo kuyafanana. Face reality but. Kusaka kalungu. Kusaka kanjani manje? Kusaka kalungu. Sake sahamba la Lukhele. Lukhele ke akusi story bayathi it's fake le ngise Lukhele. Lukhele is my cousin. Kulama yi1. Ngumkhombisile la ngicela umbonile. Akeva. But wakwefika futhi Lukhele la. One Sunday emenywe youth. Sahamba la Lukhele senkonzweni lenhlangano bathi inkosi angithi. Bekusho njalo katseni. Nasifika ke lena ke siya attend ke siya inkonzo siyasha sekufika isikhathi ke sema declarations lapha lamatima siya declare sekubuya oil ke nathi bese isafika nje oil ngeke understand kahle lo sasigcobisa nga oil as anointer stawuthina hayi sithatha la tena Lukhele simele emuva futhi ayasi bathi bafuna anointing abasonzela hayi sikhweshe Lukhele umzala wami Lukhele ngicela kule Lukhele wangala khubutha sikhwesha ayisasi Dala ngathi umfundisi lo. Ekholwe nafuna udle konke. Into ufuna uhlole iBhayibheli lithi bahloleni bomoya angithi bazalwane. Ngiyathi sizike sihlola umoya na Lukhele. Hayi si ba onento ba anointa vele namhlanje ngeke nisehluleka kuyadeclare kuyaqedwa kwento konke. Simila sini kungena simile lapha emuva hayi si. Sihlushwa phela itheology ba Bible scholars. Ngeke hayi out of context. Nakaqedza bese uthi nyaloke ngidawuthandazela abantu abafuna imali. Keso kade wena kusibobani labahamba empili. Ngeva Lukhele athi imzala seyimali ke nyanga. Sakithi lapha empili sesibile without anointing oil nako konke sesitofuna yini manje. No sasina mali ke siyavuma hayi imali siyayifuna. There are times la khona uma uqabangisise. There are times la ufuna ukukhuluma iqiniso, no imali ngiyayidinga. Imali wena ngana njani manje? Ngiyidinga. Ngicela ukuthandaza ngamagama labhlungu. Kanjani lamagama lawo bazalwane? Ungabe uthendisa ungathi into uyifuna nje uyifuna. Nanje ngeke bevela abazali bathi bafundise bashumayela imali. Naba uyifuna ilethi la kimi mina ngiyayifuna.
imali yona yayifuna ngifuna uqala imali naba uyifuna nibothi uyayithola uyifake ka mobile money wagama 76327950 ubona wayifuna imali but asishumayeleli imali shumayela abantu basinziswe bayezulwini but imali yona sena njani ngala ngonje ngibude basho lebra banikela kushumayela umfundisi qinisa uthi ke Paul be strong in the Lord kumhlungu lokho bazalwane nalo ndawo ugcina ngakho kule timo lesibhekana nato letikhuni letishaya emotionally physically spiritually imvamisa esikhathi atendluli njengekufisa kwethu nangesikhathi lesibheke sidlule ngato imvamisa esikhathi le dibita kubeketela kumethemba uNkulunkulu uthandaza maintain ukukholwa kwakho qine enkosini nasemandleni nayo lamakhulu ungayekeli kuhlanganyela ungayekeli kumethemba uNkulunkulu umlinzele ngesineke njengoba bekhona ilanga lelibi liyoba khona ilanga lensinziso la uNkulunkulu awuguquka khona buke kuwe athi namuhla uyakhululeka la methembe uNkulunkulu ukholwa akujabhisi sithi nakabhala Isaiah wathi kuna kende kaphela emandla but laba bethemba kuJehova banikwe amandla lamasha bakhona ukukhuphuka njengethi inkosi bahambe bengakhathali be strong in the Lord kuba nemandla ekuma ngelanga lelibi kusitoma sekwendeke konke gcine umile gcine unqobile ngiyacela sithandaze angikwadi wenca kuphi angikwadi ubhekene nani but bokungaba umthalazo enhlitweni yakho uthi noma Nkosi kunje make me strong ngende Nkosi ngicine ngiside unginike amandla ekuqhubeka kuloko etiyeni betendeke emaceleni akho uNkulunkulu usuka buke wena akha wena alungisa wena ufuna ekugcineni ukubona ongilongcobile ngaba umthalazo wakho singcinise Nkosi ubambe isandla sami ikholwa kwami kungehluleki nakho konke lokhu lengendlula kuko singavala emehlo ethu sonke sithothandaza na ufuna ngikuthandazele ngicela uvule inhlitiyo yakho uthi Nkosi ngimi thalaza inhlitiyo yakho njengahana uthi ngikhumbule nami Nkosi ubambe isandla sami uNkulunkulu ethembekile noma lesimo singakaguquki but wena akuphe amandla ekuma throughout lesimo lesi babe wethu longcwele sithoba kuwe wena uNkulunkulu wethu sine sibantu bakho ungumbumbi wethu sine sikumsebenzi wetandla takho sadalwa nguwe sibakho savuma nekuvuma lokuhle kuba abantwana bakho sikhonde wena nalomhlaba lesiphila kiwo Nkosi livi lakho lithi wakho netikhathi lesendlula kito sitiphiwa nguwe letikhathi Nkosi timnanze kuphileni kwethu letinye tibhlungu tiyevuselele umoya letinye tiulimate letinye Nkosi imitimba yethu tiyenda iphile letinye tishiye ibhlungu igula isesimeni lesingasikahle letinye tikhathi Nkosi imoyeni wethu siyaphakama lesikhathi sitive siphasi but konke Nkosi livi lakho lithi kwendlula phambi kwakho sitibeka
esandleni sakho lesinemandla. Sithi beka kuwe uNkulunkulu wethu lophilako. Nakakhona Nkosi lovula inhliziyo yakhe la wena uyayibona. Lona lomthandazo, lothi Nkosi ngende ngibe strong. Moya wakho loyingcwele Nkosi akamside, amqinise. Qinise Nkosi ukukholwa kwakhe. Qinise Nkosi impilo yakhe. Qinise umoya wakhe. Hlumelelise emoyeni wakhe lodzabukile. Mphilise emtimbeni lobuthakathaka. Mvuselele ekukhondeni. Langa ngelanga Nkosi akubone kusinzisa kwakho. Njoba live lakho Nkosi lishido lithi ekugcineni ufuna sigcine sincobile. Na Job afakaza asekugcineni ngiyawuphuma njengeligolide. Sijabula Nkosi nakaqhubeka athi noma lo mtimba uhohloka ubuna. Mhlengi wami ngiyathi khona egcineni ntawuma nami elithulini. Athi ngemehlo ami ngiyawumbona uNkulunkulu. Ngilese kuthandazelako nathi Nkosi. Noma besingalahlekelwa ngokonke. Injabulo yethu, mitimba yethu, nako konke Nkosi okushaya kuphila kwethu. Sicela kungalahlekelwa ngithi liqobo. Singalahlekelwa nanguwe. Sifuna kuphila sibakho, sife sibakho. Nasi ushiya lo mhlaba siyokubona. Nasaphila lo mhlaba siwabone amandla akho. Siwabone emifamilies ethu. Siwabone emisebenzini lasisebenza khona. Siwabone kumabhizinisi lesiwendako. Siwabone emakhaya lesiphila kiwo. Siwabone etikolweni lasisebenza khona. Siyawadzinga amandla akho. Silingisa nomhlabelelo osedambule kulendzawo. Vela ngemandla akho. Lezi kusilahlekele Nkosi uyakwati kukuphi. Usathana ungamvumeli akubulale, ungamvumeli akudestroy. Tingelosi lasezulwini atambe tikubutse, tikubuyise kithi. Timkhafulise naye usathane lokho lasebele kona. Kuze kujabula kwethu Nkosi kuphelele. Sicinise Nkosi njengebantwana bakho. Minyaka usaqhubeka, emalanga asaqhubeka. Qinise nekukholwa kwethu. Ngabe ngilomncane wethu lokhona la, ngabe ngilomusha, ngabe ngimake, ngabe ngibabe, ngabe ngigogo namkhulu. Sonke sidzinga wena, sibakho. Sitela kabhala umbhalo wathi wena Nkosi kuvume nelawo unyawo lwethu lishelele. Silondolote ke Nkosi emalanga nemalanga. Satawuhlukana. Sicela Nkosi uhambe nathi. Nasifika sisibona lesimo, sibone wena itukwaso. Kholwa kwethu ukuthi noma kunje uNkulunkulu unemandla kokulungisa. Imphumela yabo Nkosi kube kunqoba. La singakhona ukuthi lwela khona usilwele. La imandla ethu ashona phansi khona usethwale. La singayiboni khona indlela ube kukhanya kwethu. Ngegama lika Jesu Kristu. Siphele iviki elihle njengebantwana bakho. Akukhona ogulako Nkosi umphilise nasemtimbeni wakhe. Kulesikhathi ngegama lika Jesu Kristu. Nakhona Nkosi lodzinga lutho mhlangabende. uNkulunkulu wethu loyingcwele. Siyabonga belithumo lonke silibuyisela kuwe. Namhla naphakathi egameni la Jesu Kristu. Amen.